Hello friends, I am Sogo Norozotono Chini channel. Friends, tin la lena waji hote kasha government ni job notification ongri faija kangka sung ojago bin na kongmani ojago bin education dog tai ojago bufur thangi interview runai tai date busuk taring tesi interview na hajangnai abo sungjotono o bidin bisinti detail babe saiman lanai kan ronai tungdi pulen tesini paithak jora kangka sungor pulen la lenai interview ni date o interview date ngor sikya 1 tarik December 2022 মানে খানান থেছিনে ও জায়গা ইন্টারভিউ না হাজাক সিনাই গ জায়গা ও বরক টাইম গাঙ্কার খা ইন্টারভিউ নি ও জায়গা 10টা am ফুংনি অরন থেছিনে বরক ইন্টারভিউ না হানাই ফুংনি 10টা থেছিনে গ জায়গা ও রিপোর্টিং টাইম রাখাবর 8:30 am ni থেছিনে কে ও জায়গা ও বরক ইন্টারভিউ নরক ও জায়গা থাঙ্গি মারনাই জাগান বুং বরক সৈখর কেবি ওএনজিসি আগরতলা o thaya thangai norok interview marinai ke sungor pulen naliganai post ni bumang post ngoro special educator ni bagai post ongkha ngoro jara graduate graduate ni loge jara B.Ed special education khlajak ke borok o jaga thangani apply khaimanai mane normal B.Ed ja special khaijak norok kaham ke khanadi ke o jaga o tai sike borok B.Ed with 2-year diploma with special education borok khaijak o jaga o borok simi o jaga thang apply khaimanai katai oro post graduate dongni bagui sikha post graduate khaijak professional diploma in special education khaijak borok bo jaga apply khaimanai hayaka bate speaker any others equivalent qualification approved by rehabilitation council for India o jaga norok ni register khaijak nangnai norok jodi special education khlaimani pore o jaga norok registration khlaijak ke norok o jaga o apply khaimanai o post ni bagai ke norok o jaga o kaham ko saiman ka angka sungtebuk tebuk nalene o jaga bini age gor nara khaborok 18 থেকে 60 বছর ni bisingo ongui tongnai borok apply khaimanai ke norok ni age rongno bo o jaga o belai khano kabang khano borok ri rekha angkor number 2 o tongo borok sakhara registration process will start from 8 am to 9:30 am on 1 tarik December 2022 asuk tarik borok sikha registration process start angka asuk time mitheka sine asuk time jara borok sakha jagao gai sangor tebuk nali finai oro candidate must bring their original certificate borok o jaga o jara o jaga interview runa thangnai rok borok o jaga o borok ni nangkong mani original document rokno jotton phlangai thangbaidi o jaga borok clear ke sakha betai o jaga o tai with two sheets of photocopies banangnai tai abon logwa tinta passport size photos banangnai kainarok jotton o jaga moite khaislang thane kai number 4 borok sifika candidates are not eligible for any DA for appearing in interview ni sigebro o jaga guys tinini video asung chinai sungor jotton jen borok je sanmani or tamtam sakha bonorok jotton norok ni logio tlang thani kore teke kai norok khana kaham kurang thangai jara interview na musung rok borok thangai ready kai rasung chinai tinini video tai norok mai tebo video notification mana musang ka channel no subscribe khaitan de tai basang salogon rok channel bising tei rong ni nangkong mani job notification dok tebo mannai